SE Wingwen Company Ekenyua Suppliers Limited Wala shani ne shani washol champalino lor paek Etubulwenyaru agweno benekare Ompaka benek narauni Nesha sini washele shani wal champalino area booking kop Nakiar enyaruan pugno pokin nemetoki abulotokol tol champalino Tiatwa labaitino rongan Ompaka labaitino raile Warelita inara tikira menkare Nesha nepek milimtani narai puni eleshani Itum eleshani oji mahendra Tekuna credit note Nusu elita na bow elita imet Walitai nara tikitam Itum siro waiting pokin emrieki irkiolol champai A agrofert pokin nekraniki Teni yeu ni yulong kumok Roshoki ben olekwekai Tormosori na abishana Nabonabo Isiet ormosori Ile are imetungwan Arashwai washoki frank Tormosori na abishana Ormosori ongwan ile imet Ormosori na bo ile uni Katokol nake kunone jalchani kiyoro nake karol chani yoro na mahendra awara la shani no chani nake le o shirpa ya kenaji bro nake petu mai boya nyaru to la do shambali no lor pa ya korele shani nake yoro no le mahendra no chani nake le jibro yoro nake ngan company yoro na kana agro suppliers limited ne wo shana gatam rona no bene kare ne bata ba kimbene unia nyaru wal shambali no ni sia ro shana gatam to ne to bulo nyaru mu kete ngoro na riye mpake pe kwa na do nyaru to shona ko chamba eto ne shalle ngop ete ngoro na iboki na ga na do nyaru terishata enkolong na lose lapaitin orong mana merabaiki lapaitin oraile inde mairushola na ke military na raipuni lita ina ratikita mena duare tumie ngire kino na ijo 500 ml elita nabo ilita imito merabaiki lita ina ratikita mketumie kipo kiwene mirieki irkek na ke lol champaita bana ne wete mulwana bana ne keta niki rodia na ke beno le ko ni yare kikilko na tormosori na bishana na bonabo isi tormosori ille are imito 0711 8 62 54 ashirorie frank rumosori nabishana rumosori ongwan ile imiet rumosori nabo ile uni 0704 65 01 63 tasura na relation yoro na mahendro ngwan company yoro na Kenagro Suppliers Limited petu moye boye nyaruneta nyamal wal champalino dai kan yora tikita mare ni jodlu so dile sa starende de genya p yes ndio yes yes ikununo na kini jata kuna sana ende de Kenya Yes. koloni kijoyo kene juma ngapi ene Jumatano ene Jumatano tara Jumatana yani Jumatana Jumatana lena rasha ngoro kitur ko ben ya rasha ore do wait kana tano shieji oya tasha yola jo ore naji ore inakara ngole pesolo nyilo soit yola ji imenyesha mvua karibu aina 3 in fact ya mo kaya ne no so ina raha na loldoka na raga na kaida na raha ti dialo hona ji sabo ngolo su lenga mara ngasuru kutu asugoro kalutu but atashake ninye yes ai judi mayina no masumbua ayu masumbua mayina me disturb goda Meshack no sinyo shiyolga pamadi era do lorika sieda weke free abu watch like serious Shaba etini nje atuae wangange jukne tumito iyiook tondo moni salo 0.0 Asida FM
Gejiro nake ninye maiboro ina mara isi kaka yana jadwal ngoni na wadi jona egira warmare lele siloma torpus moru le Tanzania aikilikuanu enkerai enye oji Olomelok Siloma oimina te sokoni ebayieki eeta orkaputi orok neeta sii enkinyasa narok nenyokie sii ore oltung'ani naake otodua tooshoki naake Jackson Ole Mako tekuna ambari ormosori 7 nabo are isiet are ormosori are naudo are 0712 820292 toliki naake tenelo metii ng'ami ina kerai niliki naake loopeny ajo pilotu aitereu naake tenelo metii todua kake Ben kitodua ajo ibalunye olturrur osir irmalimuni le Teachers Service Commission ajo ore taata irmalimuni matejo duo madami naelo metaa ketijing'a aji naa keeku keishori erishata oonkolong'i naara 100 o 120 days peyie etum ashomo ataramata enaduo kerai ining'ito ore sii enkae nasujuna netejo sii ajo pilotu aitereu naake ore lewa payiani lenye naa kishori ninche nkolong'i naara 21 days lapaitin okuni nkolong'i 20 owiki are yes ore olee nishori ninye nkolong'i naara 20 meshori ninye ninolong ketua ninye ake ninolong'i amu ketua ninye ninolong'i meshana ana lapaitin ong'uan ake amu ore 20 days only just 7 days ake nang'or piitu neiput likae apa almost 4 months only matejo 4 months yes neeku naa ama nai sinche lewa si wanaume wapewe mwezi moja pia depodikiti betaa ninye najo alafu bana elo sinye aramata tomononi ena we go with that one nene kipuo enda nera enda na erepita yie meshoro ntoki natii manano yake yo gira yo tidia yes hiyo iko sawa sawa hiyo hapana mbaya si mbaya ndio kage 120 days against 21 120 days against 21 yes onandigire kilikuwa nashuki kingasi kilikuwa malini ni mwani ingilikuwa mwananchi aseme kaa nabo naji adolta ninye apart from measure mwalimu kulo hata disi nya kulo kule kaisia ya lose shoto nkopisini oltung'ana yese tonkofisini pookin naa keeta oshi entoki najo maternity leave kake ore naake tolturruri naa lormalimuni otang'asunye aishoru ninye erishata onkolong'i naara 121 days tiatua ntomonok alafu nishoru nkolong'i naara ajo pilotu aitereu naake 21 olewa maternity and paternity leave naake ikununo nejia anye yo kigira yo kilikuwa ling'oni ajo ama ena kejing doi ena naa kishiakino naaji nees naaji ena tolaisia Nduat ino tormosori 7 imiet ile ile nabo arashu ormosori 7 imiet uni ormosori enkolong nikijo yiok ene Jumatano temurua nitii ya atumie yiok tekuna saan entedekenya naake ikununo nejia king'amaa simui naake inyi ikununo nejia mare ena rishata nai ena kenarikino ore laisiayiak pookin nishori ena rishata ajo pilotu aitereu naake nelo metaa ketijing'a oltung'ani aji ore sininche lewa nishori nkolong'i naabaya ake naponaa ninye penya ena kitosha yiok nena sidai FM alo hello supa oleng Jeremia losaji de mulu la bariara na jana nore na na kenyi mbira na nendo na ndo ndikine aina na bani mila na alaba na ni nyugo pego za alaba mode na pio ndo mona na laba sino mwe ya la mo ora na tisa laba na 30 days ara yawo na kido la laba sino mwe la na wale kido jam ke ko mo na mo nya ma ra ma ngara ashi yegi na ga bani ni jala na ra ni nyala mo pego ni kile meshi matola thank you ronya masero le bariata po yes lo kimenye derimo dolo ntuko shimenye dereno mala si unajua napitia tu hapa mono no yolo ajore sawa kaka ore ntuka wale apariata kidogo Sidai FM ninyana hello tala ma radio ngeno Sidai FM hello iyiook hello hey oye
Atang'amua. Sawa na kineja. Ashe. Okay. Yani hata mturumi. Sina hiyo fem. Ninyera. Hello. Papi. Atang'amua. Yep. Oh. Ndio. Na ore kulingana na nano na kifaa bihari lona pogin engre matana chilis bijora na gara kwa mfano ni hori kama ni hori ngiro wa weru nongwa Yes. era dalwa le mera maji kumura na ra release amore na ra kwa mfano maira mfano masan Yes. ama na ra ni yogi ra na ra masan kwa mfano ilo rangi you see ni ra ndo gala do ko na isha muri nesia na wone bihari ndasa la weru nongwa amo elo na era dali ngara nikaja ni arisini nyalle at least la bayri na ro nusu beye mo isini nya amara dwa adol sinya ngara na dol ngishu Asholeng. mo sinya la dol sinya ndo girin kumo ndo ni yene dol Asholeng. At least ndio sinyolle Unajua ngani bado unajua shida ni unajua kuna wale wanaume ndio wanaweza wa bibi mingi na kuna ngudolo nyakini lo ye paternity leave jala inapora zalari no paternity leave uni tunaweza take advantage by the way uongeze vipi si ndio tunaweza take advantage mara jana ibe mara jo one man tayo lo si do yamo kanu amadu ana ndio yesi umewahi pata likizo ya one man ya mwezi moja mwezi mzima Itu kana tumerodo kweli. Pata. Tuseme saa hii ifanywe introduce. Neji what qualifies you pitu melapa mzima tiang na rene ishengito. Alafu furthermore tunaongeza bibi be. Ore no nati. Ore neji auto certificate. Hakuna shida. Ya marriage star. Hakuna shida. Yola shida getting a certificate it is also cheaper mugara ndo naji. If you don't qualify for a certificate, amuge kiara marriage mara 3 na nyoraro da kwa Kenya. Kiara customary, religion, tenebo or tradition. Kiara civil, customary, amuni religious, tenebo na jo culture ndo ginyo. Ne norpuak. Tenebo na kiwa religious. Silibo? Na agi respect poken. Na kage ore si ndo gene ndo naji an affidavit from where? Okay. From a lawyer. Sasa ore toko na Mesh. Tuna dege njodo majepa. Unajua shida yako umekuwa na kielele siku hizi sijui umetoa wapi. Sasa nejitu mwan? Sema one man. Wewe wacha siasa. One man kukaa wapi? Unahakikisha umenyorosha mtu. Sasa unajua kuna kitu inaitwa babake inakuja. Hakutakuwa na kulipa hiyo mambo ya hospitali. Meshack na. No, hata kama sio shwabet ikikuja babu wewe alisema kazi yenu ni kufanya nini? Kazi yenu ni kufanya nini? Kusana ndugu yako. Kufanya nini? Kuzaliana. Hadi dua reja na reja hiyo yara nyara jua. Digiro raben. Yes. So, ni wote nyara hiyo unaromo no pokira uni. The three of them. Yes. Ni hakikisha ni konyi. Nijo anoto elapa. Mara jo January. Ni rinyo arkasi February. Kimbonga? Yes. Yakikisha jore rinyo kana vitanga irasa. Irolo yenyo. Wargasi. Dia yeng lawarin. Erkuliko la abaiti no kuli desia. Kuni omwan. Nilo paternity. Ni rinyunyi. Rinyo ngaja ka robodo. Wore rinyo ni hakikisha ajo kaya uradi kira alfu pe kitoishana. Lazima bada ngai lawarin. Omwan. Na lendo iya lai chapro kasi ana 3 months. Diri. Ama katolari kajala badiloro. Labda ajali media sia. Kufaru. Plus life no show shia kwa lapo. Ono shia ke kawaida. Very good. Sida ye femalo. Hello. Ibo link. Yes.
sinja tomono. Kaiki umona sinja njabo nikinelewa Aisha Kenya mera labobo. Wajaziwe mwezi moja. Mera labobo. Ashe. At least. Thank you. Ondo mesha na shiria nize rudwa sisho. Ore kuna pare shapo wakini zulo paternity leave. Tena ongwan ngara. Nindore laba itin poguru ungwan. Aki. Nikinderu ni aisho. Super. Neago unaweza kuhesabu. Sai. Ore pe ni na Lois etwalo. Etoiwo kibrayo etwalo. Neldeleshan mati. Yes. Ne mano taake nijo nashipa ideana natubulua eton apa ketwatu. Nene mangole naini. Yes. Ngole nje nai. Etu aishore nilaiken garaja. Yes. Niwo lo beri laja. Lebore siaji. Nijo lor mshahara. Zina yeva vijana. Rana sore ngire sheni. Papi. Mudi raro le sisira na muregi lena. Yes. Aroni ngoro UV. Ala wala do ni rese baba. Idi magela wala ni shore shi na 21 days amu kanyone unwa sinje lawadi yang. Nimeza ramaji sabu unwa na gerama yule da mashola wanne shuka gumba saidi. Sasa kama utaki kukaa nyumbani usiamini kama tunakaa hivyo wote. Anyodwa idwa nikira rese baba. Iyo ndo ni video wanake. Kama ndo wana kulina moya na disho nanje madala hapo gara jizi na kulti yang. Ala yera lawa kiki mwana watu one day. Hii jamaa anakaanga tu nyumbani huyo. Huyo jamaa unajua wanaume hatujamaanisha unatoka kasi uende ukae nyumbani. Neto kijijijute siai. Neto kijijijute siai. Kile oranyana jormali muni they are fully paid. Wana ndolo ngipoken na kenga mo kolongani salary yenye tiwana. Itodwa? Yes. Na kuna akaraja julo payan. Kama upendi kukaa nyumbani usifikirie kila mtu anakaa hivyo. Tena mwanaume akae nyumbani. No ngini longo. Ndo mawas dunia gani uni. Ngine jodi mesho ndio ndugu nati. Metondu ejizi aneja. Atondi asa. You are just out of duty. Ekejo nyechi daito. ACI. Pilar gule duty. Pilar ngule duty ya. Bi. Ramana na doto mono ni nyalala yangakia na doto mono. Oling. So you see, at least nido sinya yangara nido tena yidu anyanyu yashuko kwa genye. Amora beji kwa genye bayola joro hilo. Wala bejo ora bini ngamme gisi citizen kito. Ushi nejo ajo. Ushi. Anyoro take koka ezopigo. Yaani ezoiwo chak ni yake na toota. Ndio. My friend ayola ajo hapo umecheswa. Unajua kucheswa? Ndio. Hapo umecheswa. Yes. Umecheswa. Sidai FM. Tala ma radio. Sidai FM hello. Muzito. Swafi. Yo. 1 month. Asholing. Ashe. Yes, my friend. Pisho risinyo. Meguranyo. Regional ninyor najogo meguranyo. Neakura Jaki Peter Wading. Yes. Enkiti Kiswahili. Eji orkila. Etobiwo koko. Etobiwo me. Etobiwo ndasat. Ninyak ena kerai. Hari jauh hesabu itu dia koko. Sidai FM. Umecheso yuko. Sidai FM. Eba. Hello. Ashire ngiro kino. Thank you. Salamu alilete. Sasa ngine salamu pia. Ni muhimu ndugu yangu. Kaja unabia kitu mbele kule biashara. Yes. Pekuna kata ngama isimu itarishata. Ni miedo. Wallahi moni lor pay me ko redwe nyamal tankara ke e nyamal yor kurto ke aka en company e fanfix Africa Company Limited e walata nabiko tialo e nyamal yor kurto awol chani sidere pokin woji amigad wor ir kurlompok no pokin woita nyamal wallahi moni lor pay e shani wo selection yoji amigad ir payeli no tenelo ni dol e nyamal yor kurto e shani pek ilita dikira menkare eleshani grami naramet e tumoy selection oji amigad te konna kirikinoto
10 grams, 20 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams, 500 grams, or 1,000 grams. Naitumte agrofet pokin nekranike. Teni yeni yolonku manaipita eleshani toshoki wala saya. Tormosori navisana. Arenaudo iset ongwan, imet ongwan. Arashua marangishu. Tormosori navisana. Naboisit. Naudo ongwanile. Ormosori nabo. Wore amigad. Na wala na biko enyamali pokinor kurt. Tola iremoni lorpai. Wow. Era nagiye olairemoni lorbai tenari shota Jonas Nantata ore nake ntoki natii nanjere mekuri nado inyamala tenkaraki naa kurkutoki aka nake enkampuni Farm Fix Africa Company Limited ewalata nabiko orkurto olchani nake sidai te pookin oji amigad or naishumbukuno nake pookin orkurto likintanyamal nake ana olairemoni lorbai ore nake leshani oji amigad na irpaek ake oshi ore ajina sana litai na rati kitamara kushol jirike lenkare nelo nakala itusulaki grami nara imiet eleshani yirotiana amigad ore eka na kitosha nake grami naba ntomoni sieta 80 grams peosh nake eka ore ntoki natii nanjere isha ni woshe eleshani ajina sana olchamba nake linolor paek katitin arauni metaba katitin arauni interua naka uno metaba nake rishata nake negira nake yala like so na gisheni olai ajnata tenyoji amigad na kili no tamu tumton grami na ratomon tada ngajiro kuna grami na ratomon na mpompoi nara ari ore sinto kuna tiaji nasnata na itumo metaba na ken grami nara enkalusu awor kilobo ore na kebe kutosho eleshani oji amigad faili nono ni menkesara shona ken title chamba eto na ken ngor kolongi nara napshana la shoma metaba na neluso kolongi nara napshana ore ntoki natii nanjere itumeleshani towuejitin pookin emirieki irkeek lolchamba itene nake nikitaniki arashua torkerenget lenkare narok na itu nake etii pamoja agrovet etii olchekutu agrovet nosim agrovet high tech agrovet Solai agrovet nebo nake Oceana agrovet ore tololonga nitumeti Paxson agrovet nebo nake Solai agrovet ore tontulele nitumeti nake Sunrise agrovet nebo nake Zebra agrovet Mosro agrovet Samkim agrovet ore nake tanara yankare nitumeti Siana agrovet Famgro agrovet Chania agrovet Moskim agmoloti tumeti Imara agrovet ore tekrigoris nitumeti Josemo agrovet Farmlink agrovet nebo nake Green Grow agrovet ore nake ni yolo komok to shoki nake olesaya mormosori napshana are naudo isiot onwan imiet onwan 0729 84 54 54 0729 84 54 54 arashu oshoki marangishu mormosori napshana nabo isiet naudo onwan ile mormosori nabo 0718 94 46 01 0718 94 46 01 tasho nakele shani yirotiana amigad lengwana ken kamuni Farm Fix Africa Company Limited piri mugna kanota walata na biko gira na kaita nyamaye ira na kola demoni Lord Pike
seriani. Somewhere that girigo. Yesu iyawe seriani. Ujena mweya. Yesu iyawe seriani. Ujena lode. Yesu iyawe seriani. Elonga inasuye. Yesu iyawe seriani. Irada mwasara dongolonge morwao ene babura imu ala salolari ninjani jenga yoni ojangarna esaka nibigenje baisabo yagala ujalenye nabigon darasi iyawese eseriani nabigo ya eseriani nabigo ya iyawese Amuira yeseriani Yesu iyaweseriani Ishibana ujala Yesu iyaweseriani Yoyo lengishu Yesu iyaweseriani Nagigo andarasi Yesu iyaweseriani Mama iyaweseriani Yesu iyaweseriani Meruyolinya Yesu iyaweseriani Iyawenjiba sabu Yesu iyaweseriani Turumolosho Yesu iyaweseriani Rio Esuba diaga yoga seriani Nagi yoga njepanya diaga na yana bigonda rasonda rasi She Ashe Yesu iyaweseriani Ishibana ujala Yesu iyaweseriani Yoyo lengishu Yesu iyaweseriani Nagigo andarasi Yesu iyaweseriani Mama iyaweseriani Yesu iyaweseriani Meruyolinya Yesu iyaweseriani Iyawenjiba sabu Yesu iyaweseriani Turumolosho Yesu iyaweseriani Oilale etini nje atuaya wangangeju netumito iyiook te ipnabo ouni ompointimie Sidai FM Tempolo so kerengele naro kiaki ye na puito doko yati atuangishu on county nipo kinema Akenya lengna keja bagajo yoza kula kwata ngana nukudi yopi Awon na dawo hela voyi yangorsho larindo mangada ngorola dona ya ore dangaji nemeja dangi na ijerogi na kajore la bolo le siano judoji edika na kajale kona kishunar kolalang kake mate kele tungana kana sikira iyolo we nebikura amore kura neme kuro bendala ore kura neta maisha oltungana ore tata kura ore biwoje kura wi torono na torono nake omekabaiki serikali kitogolosho Maasai mbarasiniare doigia azimio la umoja ya Uhuru Kenyatta na His Excellency the Prime Minister na ingine ambayo inaitwa Tangatanga. Kwa hiyo ule tuiswele nikikilikuwa date na kama hata kuna barasiniare ka barasi na nyoriyo ka na shediyo ka na nyororosholama ka na nyorengera ongera ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Ashanaleng wala ngoni le Sidai FM enkolong durata on tarikini tomono ile ola baliare telari lo ngalifuniare o tikita moare
oltipilidura le Jumatano na kunanguru lomon tiatua Sidai FM tembolo sorgerenket lankare narok. Ore entolomon likinchengiro oshi kake lootabaikitia yiok ena rishata nelimu lomon inchere etalaki orbungei apa loldonyio lorkoonya Mount Elgon yioloti enaa John Serut etulusoyie olemeishu Serut tesipitali e Nairobi enaa enatolimutuo ormarei lenye eimu enkerai enye yioloti enaa Michelle Serut. Ore tekulie omon ake nikilikuana komishna le Narok oji enkarna Isaac Masinde lelo pookin oena tiatua korokoroni enaa te prison e Narok metaasishore enkata naata aibelekeny enkishui enye anaa etum enkarriyiano siaitin kumok oleng. Elimu kulie omon ajo keeta dupoto sapuk oleng olorika loontomonok tiatua kaunti enkare Narok nemeyieu nemenari katukul nikilikuanitai orkioma le Azimio mitayu enkakeshani nabo peetumokini aanoto enkoitoi tenkaraki ina kesha. Ore tekulie omon ake naa ore tenkaraki osina le maendeleo tobikoko olorere le ward e Kimindet netanareyia neyauni enkibelekenyata anaa enaimakita enchoto oontomonok tina luboto enkop. Ekeyieu neasishore iltung'anak lemurua bunge Kilgoris enchan nashita tena rishata peetumokini aitobira ormanyara neun irkeek tenebo enkitobirata oosilankani ooshumie nkariak peasishore tenkata enguarrai. Mairiamari nabo tonkoroki olomon kaji Samson ole Simpiri. Ore tolomon likinchengiro oshi tekuna saai enkakenya nelimu lomon inchere etejo kamishna le Narok Isaac Masinde keyieu naa ore iltung'anak pookin oogira ashu looena tiatua korokoroni anaa ninye prison enkare Narok neasishore erishata naata aibelekenyie irkuaki lenye eyioloi aajo ekeetai imbaa kumok oleng naidimi aiteng'ena tiatua prison nisulaki enkarriyiano oosiaitin naayiewakini tenkaraki enkishui enye entaisere. Lomon lelo oimaka Isaac Masinde irorita peeparan ina prison enkare Narok nejo ketii imbaa kumok oleng amu ore ninye enkitanyanyukoto orfundii kumok taata oasishoreki tiong'ata oshet inkajijik oompukunot napaasha naa kedolu ajo iltung'anak oimaitie prison. Wakati muko hapa, usitoke hapa kama vile ulikuja. Jaribu ubadilishe. Mimi mahali ninatoka, ule fundi ananijengeanga mimi, ni mtu alikuwa kama hii. Akaisema wale wa pesa fundi, ananijengea nyumba, kila kitu nikiwa na kazi, because sitaki arudi huko tena, tunajua ni kwa nini alienda kwa prison. Tunampatia kibarua ili aweze kupata pesa, na hizo skills alisomea kwa prison huko kwetu Bungoma. Kwa hivyo hata nyinyi mkiwa hapa, jaribu kupata taaluma mbalimbali hapa. Na mimi nimeona hapa hata pastors wapo, si ndio? Nimeona mapastors hapa hata waimbaji, nimeona hapa talents nyingi. Wengine mnaweza kuwa wakulima, wengine mnaweza kuwa waimbaji, wengine mnaweza kufanyia Mungu kazi. Ore lona kamishna le Narok oji enkarna Isaac Masinde peeparan prison enkare Narok. Ore tekulie omon ake obaiki yiok tina rishata nelimu lomon inchere etalaki orbungei apa le Mount Elgon yioloti enaa John Serut. Etulusoyie olemeishu John Serut tesipitali naji ene Nairobi ibung'a enyal enkeeya nayieng'ie cancer tenkata taata natoodoro. Orkilikuai alo oitadedeyie ormarei lenye erikoo entito enye yioloti enaa Michelle Serut tena Kenya tenkang kitok e Nairobi. Etorikoie apa olemeishu John Serut ina murua bunge oldonyio lorkoonya Mount Elgon iteru apa olari loonkalifuni are oare ometabaiki olari loonkalifuni are onaapishana. Ore peebaiki olari loonkalifuni are onaapishana peewoshi engelare nitayu apa ninye olikae bungei oji enkarna Fred Kapondi teilo eshu tina gelare apa olari loonkalifuni are onaapishana. Inyaaka sii apa ashukunye tolari loonkalifuni are otomon okuni nitoki apa arrinyu arikoo ina murua bunge tenkitashoto e independent meeta apa orkioma oibala oitasheyie ninye tina olong kake itodolu naa ajo etaa ilarin tomon etoriko ina murua bunge naji ene Mount Elgon. Eton egira ormarei aang'amaa irkiliku oing'ua ilarikok lele osho le Kenya tenebo olchoreta oltung'anak lesotua tenkaraki lelo kiliku oipirta enkilejilej etalaki naa orbungei lemekure ishu olemeishu John Serut. Sidai FM ena. Tenikipuo kulie omon ake nelimu lomon inchere keeta dupoto sapuk oleng olorika loontomonok tiatua kaunti enkare Narok tenebo sii olosho le maa telulung'ata. Lomon kulo oimaka Paul Oriku ole Naikumi ejoito Meshack katukul nemenari ilo orika loontomonok ake amu ore peeku eshomo ilo orika king'a naa keyau embaratai sapuk oleng. Ekishiakino naa kepuoi aibalie torkioma le Azimio enchoto ashu enkakeshani nabo peetumokini aatayiolo eneikununo erikore peemeyauni ake embaratai tenkaraki enking'orunoto oolorikan oipirta esiai enkop e Narok. Lomon lelo oimaka Oriku eirorie mesa olomon Sidai FM. Ore telikae kilikuai oimaka Oriku ole Naikumi netejo nchere ekishiakino naboisho olosho lormaasai nemenarikino nitokini ayau eworo amu inewueji eimu embaratai tiatua enkaji ormaasai.
nemitoki aidapashir Maasai tesiai oonkajijik miyiololo ninye enegilat. Ore ena toki ninyi taata naji enegilat miyiololo kara nanu entito olaisir nayamita entito oltaar osero ajo sinanu naa pilotu alo ayiolou ore ina tito naa entito ormolelia paing'ae doi maata enabaikinoto metaa kelemoru aun nkiyia ajo kanya enegilat. Meeta enijoito tushukunye tayiolo enkaji eng'utunyi enkaji naramaa tayiolo maa nimintoki apuo amir isiaitin oonkera inyi nemeeta enilo openy ata tanakata tenaa interest ino ata tenikarsisu openy iharaki meeta enilo neeku ootu iyie maitaanya nkera ang' emut enye. Orkilikuai lo lenaiko meirorie Sidai FM nitoki aikilikuan lenaiko meilopeny emurua bunge enkare narok oloontoluo tenebo kopikop enarok neisulaki lelo arikok opeitudupo osotua onaboisho enye nepuo aang'oroo oltung'ani obo tenking'orunoto lelo orikan le bunge toomurua are etii emurua bunge oloontoluo tenkare narok Narok West tenebo Narok South. Ore peitu eng'orisho oleng naa kelelek elo ilo orika king'an neitoki aaku enkatini nainosieki ilomon toonkolong'i natii dukuya. Sidai FM ena. Elimu kulie omon ake oing'ua lubot napaasha olosho le Kenya ajo ore tenkaraki osina le maendeleo otobikoko olorere le ward e Kimintet netanareyia neing'oruni enkibelekenyata erikore ward e Kimintet. Orkilikuai yioloti adedeyie enchoto ake oontomonok naarrepita enkibelekenyata tina kop e Kimintet ejito kepuo aang'or olarritani Samuel Ole Gwandai amu ninye etayieki osiligi ajo keyau enkibelekenyata tiatua maendeleo. Ore manimanaa olasirani lang loolomon Abraham Tobiko netolimuto enchoto oontomonok ajo keyieuni enkibelekenyata katukul amu eimaite osina sapuk oleng tiatua eramatare ina ward e Kimintet. Ishaa nibelekenyi erikore tiatua ward e Kimintet naa lomon oibalunye intomonok naipang'utua temurua e Marti torkerenket le Transmara oloontoluo temurua yioloti enaa Ole Koros egira airorie mesa oolomon e Sidai FM. Ibalie nena tomonok inchere ajo egira aimaa ninche engoloto sapuk oleng nisulaki naa enyamali oonkoitoi tina luboto olosho tenebo naa basari oonkera nemeetai tina luboto olosho. Ibalie naa nchere nena tomonok inchere epuo naa ninche aang'or olakeshani lolorika le MCA le ward e Kimintet yioloti enaa Samuel Ole Gwandai neut naa isiasani yioloti oleng enaa irburokani loogira naa aamirr olosho toonkoitoi napaasha nisulaki naa toombaa naipirare siasa. Nkarna kaji naiswaku enole Tirimen. Najoito maibelekenyari taata ena rikore mategelu Ole Gwandai. Maitata orbaribara lekiim peekipuo sipitali apuo aisho tematu ore disa entoki nekias emaibelekenyata peekitum orbaribara. Ore oshi ninye Ngong peeta orbaribara le lami mo olayioni doi oshi ninye anaa olalami. Ore nyoo peeta lumbu olami nemekiata yiok. Nejia doi matejo ntangile nematejo ikiyieu. Ore entoki ninye naibayie nanu enkwi oltung'ani lomirr iltung'anak ore ninye entoki naitagoro oleng naa entoki nainyang'uni yiok nyoo pee inyiang'u nkurai ejo Biblia orkimojino kigelunye olarikoni kake ore taata lolo amirr iyiok naa keut Enkai torkimojino. Ore apa enashomo ninye amirr iyiok keut siinye Enkai torkimojino lenye amu irkimojik eeta sipitali tenakop nimikiata orbaribara nimikiata aitoki pookin. Ore basari naa kishori eetai nkera naishori neetai nemeishori kake itu peegeli yiok. Kimaitie kimanyamuya nikimaitie. Kimaitie ina rikore kiala aing'eng'a orpayian. Amu kishinda des. Asiraki Sidai FM kulo omon torkerenket le Transmara oloontoluo temurua yioloti enaa Ole Koros te ward e Kimintet mboitei enkarna ai Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko tenkaraki ilo kilikuai ore tekulie ake omon nelimu ilomon nchere ekeyieu intomonok emurua aitong toloontoluo le kaunti e Narok neilepieki bei anaa ninye enkinyang'a kule oonkishu enye amu eitodolu ajo kegira aimaa engoloto sapuk oleng naa nena alo oshi egira aasie biashara naramatie irmareita lenye. Lomale looterrepa sininye olaiguanani lenkirakoni oji enkarna ole nabo alo airorie mesa oolomon FM ejito ore peeku ileputua bei ashu peeku ilepua bei e kule naa osiligi sapuk oleng toontomonok olosho lormaasai. Natii emurua aitong naa yiok nena kigira aata malalamiko esiai e kule amu ketii yiok kule abori oleng nemeekure kiyieu amu ninye ake emukunta nikiata yiok. Ore oshi enakop ang naa ng'uesi ake eng'orita onkishu ore emang neishomo olameyu neeku ore entoki natelekua naa peekiashore ore kule naa ninche kiko peyie kisumie nkera ang. Kipayieutua nikilepie kule ang. Kaji nanu madam Olekide emurua aitong amu ore oshi kule tenkop ang naa ninye biashara yiok nikiasita. Ore keponu neponu amirr nkwashen neponu amirr pooki toki naa kule yiok biashara ang. Olashumpa kake ore taata neshomo olashumpa etaa nena lake king'orita. Ninche kisumie nkera ang, ninche kinya aitaa endaa naa ninye kintaas pooki toki. Ore enaduo lang naa ketii bei abori amu ore lita naa 30. Ore tolameyu neeku enkilasi emirakinyieki yiok 100.
Ora liga jina lakini yake na ura jana ada ogora ki yogo na liga lakini ora ronga na kaji yangu kule lagi karata pelaya agar gua yang punya ndomono agra yo kule na ini punya amor itu usulo kusulo thank you ni kini lagi kikir lang ndomono ngumwe la soko ni na ndomono itu kan orang baca itu kan na begitu wala na pala oleh gua nasi dia itu kasih ujian nasi ndomono kabel itu kok bisa na unaje jadi itu ngara yo nasi dia boleh ini ne ko ndomono de bon lo ya haran ko be bona magana ya chara kweli mo ore bogudo na ga bondo na le pundio Ikilikuwa tayari para gole muribunge kelgoris metuno ke egita na rishaden chana gra shagano rengizeruno tolari ya neto bragi ni nyate silankani oshime ngaria kwa wore pe ne lo twanchan neto mineshime ngaria na siore gidan katan kwa raya na de lo tola meyu lo monkulo makola keshene ngorolo kale MC de wodelo gorian o jangarna Julia Solanche pai eri sida FM Julius Njepai na ngwa wodor garian no la reshan lolor ga lemsie ayena o monir ma sa ya joki ko na rishara ni gidi ne rishara chan enyi ndo bela gi Lankani endu roba hol be yendo bela gi ndo bela gi ya dan kare be ne ro chan allo ne lo do ne shugunya lambe yu ne ra nangi kare naw ayi sina o monir ma sa gi ko na rishara chan enyi da maru ni ke dollar do ya jogi rama yani shanka ya na be ra be maw o era ga shaga ndan kilanga kenya kilimuti ne enyi ndo bela bela yulu entun sinda irke tonga ulele no bonga irke para ngai na sujoga yena umone wakasi bokin lor kariya na joki logori no rama yana yoga ngai ya factory yor kahawa enyi tentu nor kahawa amo yesi yogate na umone dona bolle trosmara o tu endu nor kahawa mo ga rana rara ne wi yor kariyan irabira si serka le uhuru karbare bara lami ay taroti yang raba rigo yo raba girgoris ne ko me gura nyamal toki enyi tentu nor kahawa mun nya ni nyanga ne rugi are ti yori yadwa Idumutwa olamale siasa ultim yolo tena ole azimio tolo sain le kaundi ankana roge dia sibilo la geshene ngorlo kale bunge tolo sain le narok Alfred Mumbaso yole kediola le ijirogero siligi ajore bebi shogi riko na belega nyina kop na jene ene narok is dol na ajore mba kumo kule na shaga no yogi na to dwa kyajo nendo yoro cha maendeleo tena kop na kele legna jitumia wala ta ne ko jinga Raila Odinga ile kore tinebo ninje ore kunyo na ne benga kesho rudi kalonto mono telo kiyo mala azimio yolo tena Ruth Sentami egairo tena libotango edu motola male siasa wo jorgerembe o shogela likoni le odium Raila Odinga tinebo lelo agashako ngorlo dikanto lo sign le county narok le lasu jaklenje edito orkene kedle susu ametabe ge ore kule male lo kule kaikirengeti le jontulele tinebo duka moja ometabe kene regi ankare ore tene wejino siligi ge gra shirwajo tene ko jinga rikore na keleleke ya maendeleo adodwage ajeto misimiso na ko tonga tinkumoko leng ana na makata mate iroleta tena tumo Sida FM na Itabarana olotola rais William Ruto orgerenke lorge juado ni solage muruna jene kimana na jene wija imaka joro siligi abo ishoru ajoge buyara matulungana po gelengo be Kenya de siro to dankara jurge retele biotisho e buye ngora kaltungana ko orgerete yolo chana universal healthcare coverage na gela retulungana po gelengo be Kenya lemidi mate to nombana peresia embata te hospitali ya naiperta biotisho nye ambaye na zodwani chenjotola likubulu kama azimia jolo no yeto lotolo rais William Ruto amwe ndwara ba Raila Odinga inabejo kere kirezi yolo chana baba care tene gono the record engo be Kenya agore olotolo rais William Ruto ne jo sige la makamba na jina na petu mugai wen kibele Kenya la tolo shule Kenya yolo yajo egegira manguli kinor kumo ko lengel tungana lelo shol lunga le Kenya tulikubaliana mambo ya universal health coverage. Mimi nataka niwaambie watu wa Kimana na Kajiado na Kenya, kabla ya Disemba mwaka huu tutahakikisha kila mmoja wetu ako na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wetu, na yule ambaye hana uwezo wa kulipa tutamlipia kama serikali ya Kenya, ili kila mmoja wetu aende hospitalini, atibiwe, apatiwe dawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Wananchi wengi wanachelewa kwenda hospitalini hata wakiwa wagonjwa kwa sababu hawajui watalipa vipi. Olotola rais William Samoei Ruto eti county orkejwado ore tekuli mwana ko ngwa lubona ba shelo Kenya nelimu lo moni
lorkioma le ODM Wycliffe Ambetsa oparanya oltim le Azimio eoshoki orkerembe le siasa olarikoni le ODM Raila Odinga olama le siasa ilotooshoki temurua naji ene Kuisero kaunti e Kakamega tolontoloi lenkop e Kenya. Ore tenewueji neimaka oparanya ajo ore erikore enkop e Kenya naa kelo aaku keserian teneeku nkaik e Raila Odinga etii peetumokini aataramat iltung'anak lenkop e Kenya terisioroto oonkirishat pookin. Etolimu sii oparanya nchere eketii orkioma le Azimio esipata katukul naa keyioloi ajo kegira aibung'a tenebo orkioma le Jubilee peetumokini aitayu enkoitoi sidai erikore enkop e Kenya. Sidai FM ena. Ore etulusoitie saai kutik anaa neishori entikiti orkioma le Jubilee embiasharai yioloti enaa Ann Ngirita naa ketii apa nabo oltung'anak apa ootejoki etupurroitie iropiyiani naabaya mbilioni 9 olturrur le NYS tiatua olosho le Kenya National Youth Service ninyiakaki aibelekeny ina yieuna ilarikok lorkioma le Jubilee te kaunti naji ene Nakuru. Ore Ann Ngirita Wambere naing'ua orkerenket le Naivasha tiatua kaunti e Nakuru naa ketii apa nabo anaa obo looltung'anak apa ootejoki etupurroitie iropiyiani NYS tiabori apa minister naitasheki mbeoroto omatua serikali e county ya devolution naji Ann Mumbi Waiguru naa ninye taata naitasheki county e Kirinyaga anaa governor. Etolimutuo kulo omon larikok lorkioma le Jubilee torkerenket le Nakuru ejitoi inyiakaki aibelekeny ina duata natang'asaki aishorie impala ometaba naa nepuoi aisho clearance tiatua nkampunini naijo enkampuni nasot kodi enkop e Kenya KRA, Kenya Revenue Authority tenebo okulie timito pookin etii olturrur lorpolisi le National Police Service Commission tenebo okulie baa pookin anaa ninye enkopisi e DCI naa ninche oipirta esiai enjurrore enkarruisho. Ore Ann Ngirita netolimu ajo metinyo siadi ometaba naa neing'oru olorika le bunge oontomonok tiatua ina kaunti naji ene Nakuru. Sidai FM ena. Ore egira aponari enkarriyiano e teknolojia nilepu eyiolounoto enkitobirata oomasaa kumok oleng netii sii apa netii apa mbaa kumok oleng neton apa meetai tiatua olosho le Kenya naa ketokini aata oshi taata enkitanyanyukoto sidai oleng oomasaa nailang'ilang'ishoreki etii masaa naijo ne solar system naagirai aasishore tiatua olosho olulung'a le Kenya naa ore anaa enatolimuo orministai det ake otung'uayie enkirrishata naitasheki imbaa enkima ositima oji enkarna Charles Keter oipang'a alo aing'oru olorika le governor teina kaunti naji ene Kericho naa ninye etoiunyieki netejo keeta enduata nalo arikie olosho olulung'a le Kenya. Etolimu Charles Keter ele kilikuai irorita tenabo oonkajijik oolomon entara enkolong eJumanne. Etolimuo sii ajo ore enkibelekenyata nalo ayau olosho le Kenya teneeku naaji etaa orgavanai naa keeta enkarriyiano oombaa kumok oleng naidim ataretie olosho le Kenya. For me, solar supplement kill. It will not kill. We encourage, even if you see the law, it encourages solar. Me, myself, I run a hybrid. I do have a pole installed with a solar and electricity. So it doesn't, I mean, for companies, utilities, companies, it will not affect. It supplement because instead of, it even frees some of the megawatts to be used by other companies. So for me, there is no threat. We need to encourage that. Because if you see solar, unless the batteries, they are trying to develop batteries so that it can run 24 hours. Solar is the efficiency of the solar is about less than 50%. So if you are running a huge manufacturing company with solar, which maybe you have it on by, let's say, 9 to maybe midday or 2, what happened to the other hours? So you can see the efficiency. You have to supplement with electricity. And that's what most of the companies have done. Tenikipuo mbaa naipirta sheria enkop e Kenya nilimu lomoni nchere ore ntomonok enkop e Kenya naa keishoru erishata te sheria tiatua ematua 18 meitasho aing'oru lorikan ooba anaa looyieu toonkirishat pookin erikore enkop e Kenya. Lomon naa lelo otisipaka yiok olasirani lang loolomon le Somino Lentoika. Sheria namba 38 naishooyo ntomonok esipata peetumoki aing'oru naai lorikan loopaasha enaa nalimu enkarri e sheria yioloti enaa Winnie Mireri egira nairorie mesa olomon esidai efe. Etung'una naa dukuya Winnie aisikong lelo lolan loogira aisikong intomonok naagira aing'oru lorikan loopaasha naa nchere melo naa sheria laanyorraa ina roruata naita lelo oogira naa aisikong intomonok nisulaki naa tena rishata nagira ailepu esong'ouni esiasa. Katiba yetu ya Kenya inapatia kila mtu haki yake. Ukiangalia katika zile vipengele vya katiba, ukiangalia ibara 38 ya katiba yetu ya Kenya inatupatia haki ya kisiasa. Inasema ya kwamba kila mwananchi ambaye ni Mkenya ako na haki ya kugombea nafasi yoyote ya serikali yetu ya Kenya, bora uwe umesajiliwa kama mpiga kura, bora umesajiliwa kama mwanachama fulani, na utapewa ule uhuru wa kusimama na hiyo chama ambayo umeisimamia. Kwa hivyo tunawahimiza watu ambao wanagombea viti mbalimbali katika naenda pale
kudhulumu mtu fulani kwa sababu labda ni mwanamke au ni mwanaume, kwa sababu kila mtu ana uhuru wake. Wakati unaanza kumtishia ya kwamba asigombee kiti fulani ama asisimame na chama fulani, inamaanisha ya kwamba unafanya makosa na ikiwa utapatikana unaweza kukamatwa na uhukumiwe kulingana na zile sheria zake. Seragi mnabauni ambointi ngwan sere FM temure bunge kilgoriska ajili swamin ololento iga Asholeng le somin tilo kilikuwa yure tekulio mona ke nilimulo moni nchere ya utalo mono ya makapa ya long tenyeri olotolo rais William Ruto enkirugu ajina jito yormenati ya lo shole Kongo ibertarama tarwangi shokule telo shole Kongo ore tiatua larikolo lo shole Kongo erike seneta yolo tiana ambassador Francine Muyumba Nganga joge yuna ka mono palikino te Kongo olotolo rais William Ruto amiro dolua lelo ashido dolua lelo molenya na kormena sabu kulengo lo shole Kongo amore lelo mon le Ruto ne magata rode yepita esia yengile puno darama darongi shokole te Kenya da nagweno de kore elo show ne joruto ke ko kamera gine kole olo shole Kongo amumera ninche shokole kulo mone nkalo ngai makaruto ambaye anaitagoro tungana kilengo be Kongo. Hii mambo ya maziwa, it will double the production of milk and it doesn't require rocket science. Na tuuze, hata tuwache kuuza nyingi, tukiuza hata 3 billion liters. Tukiuza 3 billion liters, na tuko na soko kuanzia hapa DRC au 90 million people hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuiba hii. Na hii watu ya kwenda Bungoma nani hawa watu wanafunga suruali wanafungia hapa. Hiyo watu tuwauzie maziwa. Ore lo no lo tolo rais William Ruto tolo mono ay maganga ya Longedi County na Jeni Nyeri nikinta ba ngoro lo monte sida FM kaji Samson Simbiri aka Newsman nikija shida lo pogono ya mariyengi de sheni sida FM Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Ngoroki olomon te sida FM Kajidaman Timothy Lodukia namanya mutar naral bayan kitok kula kuya awata larin domleo kuni ore chaga nano kachama ni ngo sida FM kata poki deligiyo matangasuni poko na ipungutatu Samburu County na cham ainini ngo Kajina ngarnai Frank alilungia na stene te wamba kama administrator na kashama ini ngo sida FM ndomoni sala 0.0 Kajida musale puya pui ngwana bata ya pakasi acha molenga ni ngo sida FM 99.0 Kajida kama milenga surai asha molenga ini ngo anana jisida FM 99.0 dana bata ya pakasi Ore rangarna nei na kaji na lamala na lambadian na manyor kisimuru ningiro sidai yasem kaje girma salam boken ningo sidai ame angange ju radio ningiro shaga na no kanyo fodle na gere do sholam Lagagen temrol regesi ningiro sidai FM ibna bo 1.1 ajor masa bo lol regesi ningo sidai FM amu angange ju kaji na larami korbusu moruna na lenkuruma ningiro sidai yasem nego man ningo sidai yasem amu angange ju Ore rongarna aji William arono leglonga amanya orpus moru le Tanzania ajor mase bogen mani ngo sidai FM Embuku orgalatia ematwele orkerere lenye liare nejunchere endare ruknoto lolan wale kai amotena ntabaya ya ngiranapat Kristo walaini ningoni lang kiwo monito ormarito le punti eretoto tangara gyorbanote lenye watamuya terishata nado olarin oramet ekejian karnenye dankan lekaken punti eraba kiro hospitalini na pasha neba kira na rishata te hospitali emoi teaching enit farol te Eldoret raba yebil kalsunit miet negira ponari ananka ken reto Walashe lengtengai kiomoni yapirete lemarei tenkiri togini gramayen yankai eimu kunambari ormosori nabishana na udoile wini nabo nabishana umban wini 0796 317743 kimayen yankai tenkarake eretotoino
Mauresho yae kata tina ibukan kai ke jina ke nenya jino mauresho yae kata tina ibukan kai alda kanina karato monuni oboru sodela sa unienta de Kenya ki yetu na iyiook bono Malaysia takuna sana ka Kenya to muru pok na bana ni kira atumie iyiook enkolong kijona ke iyiook ne juma ngapi enkolong kijona ke ne juma tano kolong Jumatano kira na kai Malaysia pole pole taratibu yani taratibu pole pole tukimalizia ikunona keneja tekuna san endeba nage entede kenye kunona keneja Logo nyani jonda muno iya hayo iya hayo enyana rashanda sinaya fama yeni ningu sila enyana rashanda sinaya fama yeni ningu sila enyana rashegil sinaya fama yeni ningu sila ini ngota sida FM. Shala gasha nile kishona ikoi aiwa nyuki ingriata nibio dirbemendo ego nidenge hadi kungina kai oledo dangainene egiri bango eminglairo magana kiro ore mogata wena majolo yulo nebe nelo ego meto kiro nama yana kai aisho kulikishu nebe litaro nado dikodia kono ashumeki yonke anyala aikili waswali mamo mibako ainyo na romino ilonke anyala nebe olomulege kota kimbaye kimayana aisho shumara nigiri kinajo era ida shumara nebe ara inako nekaya mayende sho nebe lodi aiwa rashala gasha nilekishona ihoi aiwa joki ingriata nibio dirbemendo yero nidenge hadi kungena kai oledo dangainene egiri bango eminglairo magana kiro ore mangata wena majolo yulo nebe nelo kero meto kiro Ekatoka oltung'ani jo sankare loltwa tenebo naake oltung'ani ojo Akichana kinyaga ashe oleng oltung'ani ojo tenewueji ekeji naake ninye Akichana kinyaga igero kajo orkimeseji 200 Felix Almurani nako donko nyemea Mboki puta Geoffrey Leyana asante ona Akabaro Edwin asante Njawo David Mayoki nebo Stanley Meite ikini yanaye mongela shwama yanakai lelo yokodomo ay magironi yashuma nanu
Jidana Shadangaji, Nadoligo, Ega Kekenjokai, Yama Medito, Oi de Bala, Agege de Sile, Reg Masiai, Ayo Naromito, Laya Gesile, Shadangaji. I went Rashala Gashani Lekishona, I want Yogi, Igiriana, Sidai FM. Yellow Nideke, Halibu Gedangai, Oleto Damanene, Baggy Bango, Magana Giro. Wale marango Gideon nebo le perese Joshua Eric Tongei kompyuta nebo na kemera na nyuki ya Sholen Felix Keredo nebo na kim. Wale saitote Kalebe Sompele Dana, thank you so much. Alungani jole Rionka na Kinyi nebo alungani jole Shadrack Sambure Stube Nempuri Sheki nebo na engineer Lempo ya nebo jole Simon Adan kana saitote Tasuru Leia na Kiputa nebo na wale marango Gideon. Alungani jole MCA kompyuta Eric kompyuta nebo na Dix Tona Sandore Benjamin Kinyamala shule na kwa Mailo Gidixon ni bodan kan satorita sura shule Daniel Nabala Potishe Kipinter Olembirika nage enkera yali nage mopere junior nebo alwani jo Olembirika igla nage lokilkwele nyeri ni wiji keji nage ni Jonim Lemiso Kipukuro ne jo Masai moja nebo nage kimojo na Lemiso Kipukura shule nage poge ne kuno ne ja Agiyane jajo kana kaltumana la John Olteti aine Turoto asholeng torkita la duo kile kule Mpesa Wilson Adapash asholeng dane ball ngane jore ne weji keji oye tiolo rifasa ninye aje bilo dola itero na kim shindwe tiolo rifasa by the amadu benga seriro biani bindo ki reverse arana shanga kaidu igre wamesh gare wa you like getting little jina at some point yes na nyoni nyirifasa kama ni 1000 ni sawa. Alex Kisio asholeng tenebona kwa ngane jire ne weji keji kuna wale wanaandika vitu vingine hakuna. Felista Shai tenebona ke Jackson Patu yes Ndetia Naina asholeng tenebo Caroline Kazeye asholeng tenebona kwa ngane jire ne weji Mpatinga Olerinka. Thank you so much. Santa sana. Kone Mboye. Santa. Kone Mboye. Nebona gi ay mayo no lorien. Lezo. Yeah. Hiji no lorien. Ashe. Lozo. Thank you very much hata kama. Jina ni jina ndugu yangu. Atuja Narubi. Million kote? Thank you very much. Ashe. Kasainengo. Ashole. Thank you. Gabriel Ngoitoi, hiyo si asanti. Tuma pesa bwana. Acha mchezo. Tapala. Pereson tukai. Pereson tukai. Sure. Tenebolo mmoja Purity Kimazul. Nera uni nyampage ndo na rainyiki. Thank you. Jacob Leken Ashole. Shane, thank you very much. Thank you. Yes. Lakini bani yola joga roshi kuna nebu weji karanaje. Ndio. Na ore narna na vitendo fulani. Abe ibojegi. Kwa mfano Ina. Origin ya jina Kariobanki. Eji ora bana we ina kaiji nari carry your bag. Carry your bag. That is the origin of the Kariobanki. Ibelege na ngani jalunga na filo wanajua kutamuka nejo ni cha Kariobanki. Kae keji nari carry your bag. Carry your bag. We do have sokoni. Carry your bag. Carry your bag. Nejo ni cha Kariobanki. Nejo ni cha Kariobanki. Sio kwa hivyo si hata kubeba banki. Yes. Ito ningo.
Keetai sii aitoki entoki naji kwa mfano matatu. Matatu. Yes. Ore enkarna origin matatu naa kelaki naari peni tatu. Yani pesa ngapi? Pesa tatu, peni tatu. Pesa tatu. Pedro ndogi enkarna altu. Keredo naji pesa tatu. Yani peni ba kuti ropiyiani ake. Yiolo ajo ore apa duo ropiyiani fotoreni ntokitin naijo nena. Yes. Neeku kelaki naari mapeni naa keyieu ropiyiani nchilingini uni. Ndio. Natoki naibelekenya neponunui apa aajo nake matatu. Ata kulingana wesiai naari naasa nyoo teine wueji. Kuna muda ameuliza certificate ya kwenda Kariobangi ni ngapi? Mtu akiwa na banki yake. Unajua Carry your bag, not Kariobangi. Hii inamaanisha carry your bag. Beba mzigo wako. Simple. Carry your bag. Ore entoki natii. La gare entoki nabo na. Era iltung'anak loibung'isho 12. P. Natii enaji ore tedarasa. Mee pooki kerai ake naibung' enaji tormalimui tina rishata. Etii enaaltu sukuul, mee ninye ina rishata, etii enaaltu sukuul nerrinyi etum enapa toki naisho nkishu. Baara misiki enye alotu aibung'. Kai taisere. Naa ng'ole sumak loorei. Ara te kanisa keetai silo lanas. Etii oltung'ani laa ore mostly peelo kanisa naa nji ake ninye eesita. Nji ake ninye eesita. Naa church. Naa church. Kimuko oshi mesha iltung'anak kumok oleng te kanisa. Negira aimuka ening'ore ake pee amen. Metii entoki naijo ene. Hakuna mtu alikuwa anahitaji mambo ya amen saa hiyo. Keetai naa ninye mesha iltung'anak laijo lelo laa ore oshi ninche te kanisa ore esiai enche naa kitulia ake nibung'. Ore ninye peebaiki ororei lenkai ush. Nirura. Ore ake enakata eranyita keyboard. Ore mekaranyisho enakata. People are very active. Wacha ifike erishata ororei. Yes. Neeku taa kinosita ake kuna. Yiolo ajo keetai likae ometaa njiko ng'ura kikonji duo. Nejo taa kegira oltung'ani ainining'isho. Kesipa egira ainining'isho lakini kaji etii nkonyek. Lakini wacha nikwambie Ben. Kama wewe ni wa hiyo tabia, nitakupa siri leo. Tafuta ile miwani inakaa black. Weka kwa macho. Lalia kiti. Pastor anasema uko attentive. Na wewe umeanza. Kila sababu. Usiende mbele ama nyuma sana. Unajua watu wanaharasiwa. Wacha nikwambie. Ni watu wa mbele na mwisho kabisa. Ore naa sai entoki natii mesha. Ore sai duo irpastani loonkanisani naa yiolo ajo keetai naa rooi loonkanisani neeku they just go through those rows. Egira alikio. Neeku kai naa inko tenimbung'. Yes. Talalaje na hizo miwani zako. Kati ake doi ore yiolo meekata two rows. Ndio. Nesima ilapa tung'anak tiakata irpayiani peetonie right netonie tomono left te kanisa. Adolta taa ajo egira aimaki kanisa inyi ajo rooi are tuendelee. Nejia dii etiu. Wacha nikwambie amu ata ninye menang' ake. Ikumok kanisani naata rooi naijo nena. Na wanaume mostly wanakalia pande ya right. Nani aliwaambia wanaume mnakalia right? Si hata mimi nashindwa. Hiyo kitu hata sijui ni kama tu mwenye alimwambia mtu ati unaweza tumia mboga kukula kwa ugali. Ni kama tu huyo mtu. Shunga nikitia kajo yore line 1 lazima peko Safaricom. Sida iko. Na tolikio di shiba anajoki ore apa peiterunye mpuka alotu naa kepuoi apa ajoki irmaasai nakera. Etii entoki naji kinosieki enkurma. Amu ilde pargalin. Keji enkurma. Naewuo sokoni. Napropurana. Neeku kelo ake entasat ayau ena puka nitadoiki ormintereti nejia. Miyiolo ajo kedung'idung'i. Neeku tenkalo emesaku arem aing'uraa tenaa ketanana tenaa kewo nemepiki shimbi. Nejia ake etiu. Entapa. Kali. So ukiwa church, jaribu kukatalia ile pande ile ya ukuta. Unasikia Ben? Pande ile ya ukuta. Na uko katika memushe siadi nemedokoya. Ntopo la kiroro. No, listen my friend. Ntopo la kiroro aja. Loshi orok lemelio nkonyek oltung'ani. Wewe kula sako. Unajua church pia ni peaceful. Hakuna mapepo, hakuna nini. So hapo sometimes labda hujalala usiku unaenda kupata
mazingira mema. So patieni mtu wa dose. Amepata dose. Lakini mimi ndo hisi ni kanisa intentionally jipilo tu alio. Meori dina bene meti shorore dumunja ti hapa altu ala yorada kanisa. Kako radia mtu kwa dunia. Na iko na mashida. Ni jamba nine bweseriani na langinde poki weni mwa. Peace of the Lord. Ene bweseriani ngai ene kai. Nezo ta kanisa nini ngaje ngiyengo sese. Na hore na amura oltungani. Kero shadi yange angeda. Nabo ore no sane uldorore nabo da iye kona nabo da kana no mono ninya na nyamara gwe dilezo kanisa ene nini ambuki kurukuru entoki toi enketumbe na mayulo shajo nyobe unajua mtu akiharibu hewa neningisho hiyo kanyo soshi hiyo kitu inakuchaka mtu hapa ana feeling guilty aki hao na uliku melala umejuaje na uliku melala surely ulijuaje ulipasua pareka yola jole vininga ndo lake kwani ningira ndo ikurra niningisho yola jaka ndo kuleto kini miningu ukitaka vitu kama hizo za kulipua bombs bila kutarajia undi agasi bila kutarajia na yula joro shinari shara eroshi atendi figira yini ningo ndo na nyoka nyejitu kage migira yini ning process ili na jojo na gra ure na de lakini ile kitu inanisumbua ndio mara yaja kuna kulio kulipo ile kitu inanisumbua vile mtu akifanya hivyo ending show yes jaga meseja anabuka mbona anakuwa guilty so church usikule maragwe minya marage mambo na marage achana nayo na pia uache kukula asubuhi kianda church by the way kwani unaenda kuishi kanisa wadi mishugunji ni kama mtu anaenda kuishi kanisa ni kama arudi wewe nyoshi kanisa getianda kero shinganisa na dianda bwana now why do you have to eat little kanisa yo ya jeja ba yakarabe na roshe sumere ati Nairobi ati sukuru nelo rumushanko mara itoki nalo kanisa natii na kumshirika ndio neji wageni watabaki wenelu nanga ama efrana hermontas ni uni ohai nareke mana ninge kete mana do yorondapi kiteke ma nyebesi yes nesi da no asina nikakuwa mshirika kwa hiyo kanisa aside ni shida moja sasa shida ikafika mahali hii kanisa kila siku ni mchango sasa mimi nitatoa wapi pesa okay unapewa hii mandasi ulipishwe nego in short gira joro shisa zingine mchango ni tonga kanisa ni na kamera ngana ari meraje nanu nemeraka ai mara nendo na laki ama na gare ndo naji kila Sunday nezo mugeni oisindikisha kimbogera na uje mimi kitu nilipeleka huko ninja si maombi aswa ndio ninja sasa pesa inatakiwa yes na mimi sina ndabara aje hiyo chakula tena tai too bad very unfortunate sida ninyo shala aje amore kanisa nini hata kata shai yako poleni taronga kanisa nini mara nje shai ba ke sintaini oi liatua oh yes bashika ke yeneja ina jelo moni na ilo tudwaju na sina tata county Nakuru mama na bona somoki oshi apo na somala iminirba yele nyaji na sina tata ko yurbu kalor barbara ne ugwen kolye tangu 1998 ngole kotini ya Nakuru nyala alai compensate na mama isiano rupiani na baya 5.5 million after 24 years amo eshimoni ya life ile kesi kitu na kata hapa a plan na jipepo ya wa assassinate laba yele nye ore kunari na yetu ne kunwa kenepe kanari katikati yes and in fact oral dereva kitu na kayola ba elore utana gari elore uta lona topa yele and in fact ole velo duangari doko ya wenda kai pa glutwa ni kusa kai tisiadi ni kusa area mage wata doko ya pap ne bege ana do ripolos and in fact ni file na memory case 1998 ole de enkolong ngole no ina to mono ni sepate after 25 years 24 years after 24 good years ai atakula kula ne gore ndok na ti nyodi agra
Mijalisha rishata pookin nabala nigira aing'orunye esipata. Be patient. Be patient. Tingiria akeyie amu one time you leave the room rejoicing. Ore saai etalolonga duo erishata niakunye patient namaa naa ilo letoresho for 24 good years. Keso duo etii ilo laini lenkai. Si huyo ameshughulikiwa. You are the next victim of blessings. Hallelujah. Yeah. Hello. Yes. Now at some point aisidai duo ajo naa sinan taata tingiria yes. Sepeka duo Enkai osiligi iasita pookin niasita then niretu enkolong meeu. Atodua te kaunti e Nairobi likae tung'ani loiremo ninye emukunta leme nenye emukunta likae payian alilima shamba kwa wenyewe anataka kupanda mbegu paa kewosh impishai paa kitoki airriwaki orpayian ajoki nelo olchamba lino latuturu. Very daring. Very daring. Amestakiwa by the way. Hiyo jamaa anakanyanga maji yani testing the depths of waters using. Lakini hiyo labda najua ore sinyoshi kuna rudi na sometimes kiato shi issues na rumo kuna mara tunajua nana. One, maybe this gentleman has fallen in love with this lady. Negerani nye lady agwampaka. Gara konyo. Mpus. Jitake yau. Nenyo la duole like na finally to genyal. So you don't know na kigera na revenge ajoki okay si umefanya hivyo al danyal sene nyanto waino. You never know. Okay. Baidi biona ina marajo hiyo ni solution lakini. No ati akadi me solution kati aka some of the things na agra kaja arumo ngona mara sangudo na initial na ijwe na amo that is not recommendable. Me recommend na ibende mayona ja atase ndo na ijuna. Ama bisha ino shigira athoro jamba. Hiyo ni nini? La lady ya kuona? Ama they did intentionally. Mbisha hiyo jamba ni rewaya nini? Ndio nakwambia mwenye shamba hapo na wewe unapiga nini? Ya nini in the first place? Why is that an achievement? Have you achieved? Have you do it not go it achieve adi nyoti ni we. Advance unajua dalima tu beka si ade hautaongezeka uwezi ongeza weight mibiru. Nimejindesia normal wa woji lo ngoko. Nimejinsi anga set, nimejinsi radio. Hakuna, that is not that was what I say na ijuna na enino yemake o tena yulo the two of you it is you people who know but no you advertise are you advertising for what? Who cares? Who want to know whom you are dating? That is not an achievement in the first place. Ben ura isere na enkolong ya Alhamisi. Alhamisi nikitumeno olong by the way